utatupatia title deed, utatupatia lami. Itora ria Dafifi riambĩrĩirie kũmũrĩkwo mwaka mũhĩtũku thutha wa president kwĩgwatĩra mũgũnda wa eka 5,000 mwena ũyũ. Aikaria mwena ũyũ magĩikia mateta na kuga mũgũnda ũyũ warĩ wao. No rĩu aikaria ya maronekana nĩ macenjetie mũrũgamo ũyũ na kuga President Ruto nĩ mwĩtĩkĩrĩke itũra-inĩ rĩrĩ. Najua kama kuna makosa mtu alifanya kusemekana imefunjwa fence ya rais ama imefanya nini, naweza kuwa ni watu wachache ama ni mtu amefanya makosa bila kujua alikuwa amekuja na njia gani. Kwa hivyo hii sisema watu ya Dabibi ni wabaya. Tunakaribisha rais wetu huku sababu amekuwa mmoja wetu na tunampenda na tunajua kiongozi akiwa karibu nanyi mnajua mambo yote itakuwa mzuri. Magitongorio ni Stephen Egisharu aikaria ni mataririe mwihoko wa kugunĩkana uthii wa na mbere uria ukumana na mũtongoria wa bũrũri gukorwo ena mũgũnda itũra-inĩ rĩrĩ. Tunamwomba rais akija hapa siku moja Sunday ikimpata hapa atembee kanisani mwetu, angawa abadilishe hali ya vile tunaishi. Hii Dabibi hatuna soko. Hii Dabibi hatuna viwanja vya vijana vya talanta. Umwe wa moritũ marĩa aikaria ya makoretwo naguo nĩ ũritũ wa kwamũkĩra maratathi ma title deed, ũndũ ũrĩa makoretwo makĩrũĩrĩra kwa miaka mĩingĩ. Tangu 1998 tulipopata mashamba haya tulipatiwa vile kiongozi mwenzangu alisema allotment letter. Kuanzia leo kuendelea habari itamfikia kwamba kilio chetu ni title. Kilio chetu ni title deed. Tunaomba rais wetu nasi tuweze kuwa kama Wakenya wengine tupewe title deed. Mũrũgamo wa aikaria ya ũcenjetie thutha wa mbeũ njĩthĩ aiganona gwĩkio ngono mwaka mũhĩtũku nĩ kũhithũkĩra na kwananga mũgũnda wa President Ruto. Kama atafika pia ataonyeshwa. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege.